say that they'll continue to occupy the president. Tuzava mu nyubako ye ari uko amaze kwegura. Ni byiza kandi biraryoshye kogera muri piscine ya Perezida yogeragamo. Namwe mu magambo akomeje gutangazwa n'uruvunganzoka rw'abaturage bigabije inyubako y'umukuru w'igihugu muri Sri Lanka rwagati mu rwa mukuru Colombo kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Ibisanzwe kandi ntibimenyerewe ndetse bishobora no gukongera mu bandi. Ubusanzwe ibyapa n'ibibando nibyo bikunze kugaragara. Abigaragambya bifite mu mihanda yewe bamagana bivuye inyuma bimwe mu byo batishimiye mu mitegekere y'ibihugu byabo cyangwa n'inzego runaka bakoramo cyangwa bakorera. Kuri inshuro ariko siko byagenze. Bagaragaye mu nzu ye mu bikoni bye baranywa bararya mu rwego rwo gutanga ubutumwa ko nubwo rubanda rushonje ariko kwa Perezida ibiryo n'ibinyobwa ari munange. Ariho ubuzima bwiza nyamara twabaturage tumerewe nabi. Bagiye mu bwogero bwe bwo mu nzu muri douche bajya muri piscine mu bwiherero sinakubwira mu buriri araramo neza mu gitanda cye bihereza amayoga ahenze mu birahure bitagira uko bisa bamena bimwe mu byo bakoresheje nyuma yo kwiranguza ayo mayoga. Ibi byose mu rugo rwa Perezida wa Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Ibi nako byagenze ku rugo rwa Minisitiri w'Intebe uretse ko byarushijeho kuba gatogo kuri uyu mugabo kuko abigaragambya banakongeje urugo rwe rurashya ruragurumana. Baririmbaga intsinzi y'agatangaza bishimira ko ngo ubutegetsi bw'igitugu bamaze iminsi barwanya bwashyizweho iherezo. Byose babikoraga abo bagabo bombi Perezida na Minisitiri w'Intebe bayabangiye ingata kuko kuguhangana kwa Perezida n'abaturage ayoboye ubundi byagaragazaga ko nibamufata birarushaho kuba bibi cyangwa se abamurinda batashoboraga no kwihanganira imyitwarire nk'iyi y'aba baturage. Ariko se bakarasamo bangahe wa mugani ko bari bariye karungu. Uretse ibi bigaragaye vuba aha hari hashize igihe kitari gito mu mijyi itandukanye muri Sri Lanka yewe harimo n'umurwa mukuru Colombo abigaragambya badasiba kuhagaragara bya hato na hato. Byose byatangiye abigaragambya basaba ko agatsiko k'umuryango w'umukuru w'igihugu na Minisitiri w'Intebe n'abandi benshi bari mu butegetsi bo mu muryango w'abaraja bava ku butegetsi bakava mu nzego za gisirikare. Ariko ibi byose binaherekezwa n'ibibazo by'ubukungu bwaguye cyane bukajya hasi kurusha igihe cyose kigeze kibaho ha muri Sri Lanka kuva yabona ubwigenge yigobotoye ubukoroni bw'Abongereza mu 1948. Habayeho izamba ry'ubukungu rikabije kugeza ubwo n'abaturage muri iki gihugu babujijwe kujya mu modoka zabo bwite kubera ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, izamuka ry'ikiguzi cyo kubaho, kubura kw'imiti, amashanyarazi. Ibi byose bigaherekezwa n'inzara ikomeye ku buryo hari n'abaturage bafite imiryango bavuga ko bashobora kumara iminsi 3 batarakoze icyo kurya mu kanwa. Ibi byose rero nibyo biri gushyira iherezo ku butegetsi bw'abaraja. Kwibaza hazaza h'ubutegetsi bwa Sri Lanka byatangiye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa karindwi ubwo Minisitiri ushinzwe ibikomoka kuri peteroli yatangazaga ko mu gihugu gituwe n'abasaga miliyoni 22 hasigaye ibyo gukoresha mu gihe kitarengeje amasaha 24 bityo ko wakenera n'igitonyanga kimwe cy'amazutu cyangwa lisansi atakibona nyuma y'ayo masaha. Ntabwo ari uko abaturage b'iki gihugu bamwe batabona amafaranga yo kugura ibyo bikomoka kuri peteroli ahubwo ngo nta bihari nta n'ibishobora kuhagera. Icyo gihe rubanda babwiye ko bazongera kubona ibikomoka kuri peteroli byinjira mu gihugu cyabo mu kwezi gutaha kwa 8 kandi nabwo mu mpera zako. Birero byaciye igikuba kidasanzwe mu gihugu ku buryo bamwe mu basesenguzi bahise babona iherezo ry'ubutegetsi bwa Perezida Gotabaya Rajapaksa. Aba baturage bamaze igihe kinini batagishaka kubona Perezida Raja nka Perezida wabo bo baraza kubasha kumvikana gushinga ubutegetsi. Imyigaragambyo nk'iyi yagiye ituma igisirikare gihita gifata inshingano zo gutegeka kuko iyo abaturage nk'ubu bumva buri umwe mu mitekerereze yahindura ibintu uko abishaka iyi demokarasi iragorana cyane cyangwa se iyo shusho yayo dore ko binagoye ko nayo ubwayo abene gihugu bayumvikanaho iyo demokarasi ngo ibanogere bose yewe hari naho yitwa igitugu gihuriweho mu nyungu za benshi. Bizoroha bitaha muri Sri Lanka aho abaturage bamaze igihe kinini bigaragambya bamwe bakicwa abandi bagafungwa. Ese bizoroha kongera gushyiraho ubutegetsi abenshi mu bahagurukije impundura noneho bumva kandi bakagandukira? Bahaye ikaze muri iki kiganiro kigiye kugaruka cyane ku butegetsi bwa Sri Lanka ndetse n'imyigaragambyo ikomeje muri iki gihugu ndetse n'abandi bo muri iyo miryango bava ku butegetsi abaturage bakihitiramo. Muri Sri Lanka ubu ibintu nibisanzwe nyuma yuko abigaragambya bigabije inyubako y'umukuru w'igihugu n'iya Minisitiri w'Intebe mu mujyi wa Colombo nk'uko mubibona muri ayo mashusho akaba ari nawo murwa mukuru w'iki gihugu. Abigaragambye bibara biterwa n'irindimuka ry'ubukungu ubutegetsi busa n'ubutitayeho kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Ukaryama kuri Twitter yanditse ko kugira ngo guverinoma ikomeze gukora neza harimo n'umutekano w'abaturage bose yemera ko hakwiye kubaho guverinoma igizwe n'amashyaka yose. Ati kugira ngo byoroshye nzegura ku mirimo yanjye nka Minisitiri w'Intebe. Ni nyuma y'inama ikomeye yayobowe na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yasabye ko Perezida na Minisitiri w'Intebe bakwiye ku neza ya rubanda kwegura mu myanya yabo.
nubwo bimeze bityo ariko kugeza ubu nta numwe muri abo bategetsi bombi uragaragaza ubwegure bwe mu nyandiko cyangwa se mu mashusho. Minisitiri w'ingabo wa Sri Lanka niwe wabaye uwa mbere mu gutangaza ko Perezida Gotabaya yahunze inyubako ye nyuma yo kubona uburakari bw'abaturage bashoboraga kuhamufatira bakamugirira nabi. Abasirikare ngo bahisemo kuhamuvana ahungishirizwa ahandi hantu hacungiwe umutekano bikomeye, bahita banatangaza ko bakimufata nk'umukuru w'igihugu. Ibi rero birasa nk'ibitandukanye kuko ahandi usanga igisirikare gishobora kuririra kuri ubu burakari bw'abasivile no ku migumuko yabo, kigahita gitangaza ko kigiye kuba kigenzura presidence mu gihe cyose hatarategurwa amatora nk'uko bimeze muri Mali kuri uyu munsi, aho usanga abasirikare bagira bati bariya basivile nta kabuza bafasha ubutegetsi bazambye ibintu, reka tube tubufite nibamara kujya ku murongo neza nta kabuza dushobora kuzabubasubiza. Perezida Gotabaya Rajapaksa ngo muri iyi nama twavuze haruguru yemereye perezida w'inteko ishinga amategeko ko azegura ku wa gatatu w'iki cyumweru. Video ziri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ziragaragaza bigaragambya rwose bajagajaza ibiro bya Perezida Gotabaya n'ahandi hantu h'ingenzi mu rugo rwe, ku buryo iyo hagira uwibeshya agashyira inzego z'umutekano mu baturage bagaragara mu mashusho nk'aya nta kabuza byari gufata indi ntera. Ni igikorwa cyafashwe na bamwe nk'ikibabaje kubera uburyo abaturage bageze ku rwego nka ruriya rwo kuvogera bikarenga kuvogera urugo rw'umukuru w'igihugu bakagera mu buriri bwe, ariko ku bandi nyamara ngo ibi ni umugenzo mwiza wo gushyira iherezo ku butegetsi batishimiye, kuko n'ubundi muri demokarasi babwiwe ko ubutegetsi bushyirwaho nabo bukaba ubwabo kandi bukanabakorera. Ubu nta murongo uzwi neza uri gutegeka Sri Lanka, kuko nubwo igisirikare gitangaza ko kikimufata nka perezida birazwi ko azegura, kandi kugeza ubu uretse kuzabitangaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta tegeko ibwiriza cyangwa ikindi yavuga ngo cyumvwe n'abaturage kirenze kwegura, nk'uko nawe ngo yabyiyemereye binyuze mu nama rukokoma y'ishyaka riri ku butegetsi yahise iterana ubwo yabangiraga ingatamaguru. Ubusanzwe amategeko muri Sri Lanka ateganya ko iyo bigenze bitya perezida asimburwa na minisitiri w'intebe, ariko uyu nawe Ranil Wickremesinghe ari mu buhungiro nyuma y'uko inyubako yitwitswe n'abigaragambya. Ntazi icyo gukora kuko nawe agomba kwegura nk'uko ibyifuzo bya rubanda biri. Gusa nibe nawe kuko yabashije guhamagaza abayobozi bakuru mu gihugu barimo n'abahagarariye inteko ishinga amategeko, baraganira kugira ngo barebere hamwe icyakorwa no kugerageza gushyiraho umurongo mushya ukwiye gukurikizwa muri iki gihugu. Ibyabaye muri Sri Lanka birongera gushimangira ikimenyetso gikomeye cy'uko ubutegetsi bumaze imyaka myinshi mu biganza by'umuryango umwe budakwiye, kandi ko hari n'ubwo kuvuga ngo ntibukwiye birengaho abashinzwe umutekano wabo bari ku butegetsi nabo bakaganzwa n'ibyifuzo by'abaturage. Nta kintu na kimwe kirebana n'imitegekere y'igihugu perezida wa Sri Lanka aratangariza aho yahungishirijwe, kandi kugeza ubu ntibiratangazwa yaba we cyangwa n'abandi bafitiye ububasha ko atakiri perezida wa Sri Lanka. Yewe ntibinazwi neza niba byavuzwe ko ashobora kwegura ku wa gatatu w'iki cyumweru ko yaba azabishyira mu ngiro. Amateleviziyo akorera muri Sri Lanka nka BBC aracyagaragaza amashusho nk'aya y'imirongo miremire cyane y'abatondagira ibikuta by'inyubako iteye amabengeza y'uyu mukuru w'igihugu. Ibiro bya minisitiri w'intebe nubwo byatangaje ko perezida Gotabaya yemeje ko azegura, abigaragambya baracyari mu nyubako ndetse barimo kwanga kuhava mu gihe cyose aba bategetsi bombi batarava ku butegetsi. Uyu munyamakuru wa BBC ati urumva bimeze bite kogera muri pisine ya perezida? Ndishimye cyane. Kwegura kwa perezida wa Sri Lanka si ubwa mbere gutangajwe, kuko byari byabanje gutangazwa bwa mbere ku wa gatandatu n'umukuru w'inteko ishinga amategeko, ariko abanya-Sri Lanka benshi bakiranye gushidikanya igitekerezo cy'uko azarikura ubutegetsi. Perezida Raja nta jambo yari yabivugaho ubwe mu buryo butaziguye. Bijyanye n'itegeko nshinga rya Sri Lanka rero, kwegura kwe bishobora kwemerwa gusa ku mugaragaro ari uko yeguye abinyujije mu ibaruwa yandikiye umukuru w'inteko ishinga amategeko, kandi ibi ntabwo biraba. Bamwe mu bigaragambya kandi bari live mbona nkubone ku mbuga nkoranyambaga zabo, akabaye kose barahita bagashyiraho maze ababikurikiranira hirya no hino ku isi bakirebera ibiri kubera muri kiriya gihugu ubu bihanzwe amaso, ariko benshi cyane cyane bakaba barimo kwibaza iyo byerekera n'ahazaza h'iyi Sri Lanka. Ahantu Rajapaksa aherereye kuri ubu ntiharamenyekana, gusa amakuru yihariye aremeza ko ari mu nyanja mu bwato bw'igisirikare kirwanira mu mazi. Rajapaksa yari yavuye mu ngoro ye ya perezida mbere y'uko abigaragambya bayiraramo ku wa gatandatu basaba ko yegura. Umuvandimwe we Mahinda Rajapaksa wahoze ari minisitiri w'intebe ari mu gihugu mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi nk'uko abatanze amakuru babivuga. Abanya-Sri Lanka bamaze amezi basaba ko aba bavandimwe bitwa ba Raja begura bakava ku butegetsi bw'iki gihugu. Perezida w'iki gihugu Rajapaksa abonwa nk'uwateje imicungire mibi y'ubukungu bw'iki gihugu cyo muri Aziya y'Amajyepfo, yatumye ubu hashize amezi mu gihugu harangwa ubuke bw'ibiribwa, ibikomoka kuri peteroli, imiti, amashanyarazi ndetse n'ibindi.
abashinzwe umutekano baracyafata Perezida Raja nk'umukuru w'igihugu kandi mu bihe bitandukanye bagiye bagerageza gushyiraho ibihe bidasanzwe by'umukwabu ndetse no kugerageza gutatanya abigaragambya, ariko ibi abaturage barabyanze barabisuzugura, none bakomeje no gushimangira ko bazava muri izi nyubako kandi bakareka kuzidagaduriramo ari uko Raja yavuye ku butegetsi, dore ko nta wakwemeza ko inzara n'icyaka bari bafite ubwo bazirohagamo byaba byarabemereye no kugira igishyimbo cyangwa ikirahure cya wayini basigamo. Icyifuzo cya nyuma bigaragambya basaba kirenze ubwegure bwabo mu muryango w'abaraja, ngo nuko aba bavandimwe bashinja gusahura igihugu no gushora mu manga ubukungu bwacyo, baba bari mu nzego z'umutekano n'izisanzwe za gisivile batabwa muri yombi bakaburanishwa kuri bene ibi byaha, kongeraho urugomo, kugambanira igihugu n'ubwicanyi butahwemye gukorerwa batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abigaragambyaga mu bihe bitandukanye hano muri Sri Lanka. Sri Lanka ni igihugu gituwe n'abaturage basaga gato miliyoni 22. Abagituye biganjemo badashobora no kwibonera umugati umwe rukumbi, isukari yo benshi yabahindukiye amateka kandi siko byahoze. Bamwe barara mu kizima ntibaheruka no gucana umuriro w'amashanyarazi. Ibi byongeraho kuba cyarakomanyirijwe ku ruhando mpuzamahanga mu by'ubukungu kuko kitemerewe no kuba cyaguza amahanga n'ibigo by'imari habe n'inkunga, kuko iki gihugu cyageze aharindimuka cyane mu bukungu kugeza ubwo cyananiwe no kwishyura miliyari 51 z'amadolari y'Amerika. Iki gihugu kandi kuri ubu ntabwo cyanabona ibikomoka kuri peteroli kuko no kubyikopesha bidashoboka. Umuryango umwe w'abahungu babiri bavukana nibo biganje cyane mu butegetsi bwa Sri Lanka kuva mu 2009. Mahinda Rajapaksa yagiye ku butegetsi mu 2009, yari amaze gutsinda inyeshyamba z'abatamil. Mwene wabo Gotabaya icyo gihe yari minisitiri w'ingabo, kuri ubu niwe mukuru w'igihugu. Uzategeka iki gihugu agomba kuba yiteguye guhangana cyane no kuzahura ubukungu bukava mu manga, nibura bukaba bwagera aho umuturage yabasha kubona ifunguro ry'ibanze, maze ibindi bikazubakwa nyuma. Ngayo nguko ibiri muri Sri Lanka, turakomeza kujya tubibakurikiranira kandi tubibagezaho. Mugire ibihe byiza.